Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-5 halaman 31 ya, Iqra 5. Silakan Kak Lestari dimulai. Baik. Ya, Pak Ustadz, terima kasih. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ngeblank? Ah, Kemudian kenapa? Kenapa? Tenang aja, tenang, tenang. Nanti saya bantuin ya. saya Bismillahirrahmanirrahim. pakai dulu Ah, Pak Ustadz, kelihatan pakai apa tulisannya nih? enggak? Udah ada Udah, tulisan? udah, Ada. udah. Oh ya. La ilaha illallah. Nah, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagus, nggak metik tuh. Terus, Muhammadur Rasulullah. bagus tapi durnya kurang masuk. Masuk. Muhammadur, Muhammadur, Muhammadur Rasulullah. Coba lagi. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kemudian. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kemudian Wa yu wa yu'tunaz zakah. wa yu'tunaz zakah. Inna inna fadla biyadillah. Itu nyamber innal Iya, innal fad fadla biyadillah. Coba lagi. innal fadla biyadillah. Tapi lanya pendek. Innal fadla biyadillah. Lagi. Innal fadla biyadillah. Bagus. Kemudian. Likul likulli awwabin hafid. Masya Allah. Pinter sekarang mah ya. Dulu mah ikhlas satu aja belibet. Alhamdulillah. Ini karena kerajinan. Rajin belajar ya. Masya Rajin, Allah. rajin banget Pak Alhamdulillah. Ustadz. Mhm. Likulli awwabin hafiz. Hafiz. Nah, kemudian. Wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Kemudian. In hum illa zazzunun. Ya. Inhum illa yazunnun. Coba lagi. In hum illa Ya. zazzunun. Illa yazun. Yazun. Ya, Illa. Ah, coba lagi. il in mana Pak Ustadz? Ini kan Inhum. inna ya? Ya. Inhum. Inhum. Inhum Inhum illa. Illa. illa yazunnun. Ah, bagus. Inhum illa yazunnun. Kemudian. Fara'ahu fis sawa'ih il Jangan jahim. pis. Ih, Pi-nya ditahan. oh, Faro'ahu fi sawail jahim. Coba lagi. fara'ahu fi Punya pendek. Faro'ahu fi. Faro'ahu fi. fara'ahu fi sawa'il jahim. Ya. Faro'ahu fi sawail jahim. Kemudian.
wa wa coba Wailul, tak wa wailul, wailul, wailul wail likul wail wailul likul wailul likul likulli humazatil lumazah. ah. Wailul, wailul likulli wai, wailul likulli humazatil lumazah. Coba lagi, ayo, wailul, Wailul wai, wailul wailul, wai wailul, wailul, wailul ya, wailul wailul. likulli humazatil lumazah. Sedikit lagi. Wailul, wailul likulli humazatil lumazah. Ayo lagi. Likul, Wailul likulli, wailul likulli. Lik, wailul likul coba tak susah. betul, betul. Ya tahu. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayo lagi. Wailul likulli I- Wailul wailul likulli humazatil lumazah. wai wailul Wailul, wailul wailul likul likulli wail humazatil wail wailul likulli betul tak Mas? humazatil agak susah ya. Wailul likulli Wailul humazati ya. Wailul, wailul likulli humazatil wa lumazah. wailul Likul, likul jangan wailul wailul lil kulli. Wailul likulli wa humazatil wail lumazah. wailul likulli humazatil lumazah. Bagus. Ya Allah. Wailul, wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian Hum ashabul masyamah. hum ashabul masyamah. Hum ashabul masyamah. Coba lagi, diulang lagi. Hum hum ashabul masyamah. Bagus. Kemudian Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Kemudian Al allati tata'il macam apa Ustaz yang allati kelihatan tattali'u allati tatali'u tattali'u allati allati tattali'u tatali'u allati tatali'u alla afidah allati allati tattali'u 'alal afidah. Coba lagi. allati tatali'u alal afidah. Ya, tapi U-nya pendek. Allati tattali'u 'alal tattali'u 'alal allati tattali'u 'alal afidah lagi. Allati tatali'u alal afidah. Iya. Allati tattali'u 'alal afidah. Mhm. Kemudian pinterlah ini hebat. Nah, ini sekarang ya. Yuk, maktasabat. Ini ini Pak Ustadz. Iya. Oh, 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 oh. udah habis ya? Silahkan. Ya, wa illam. Wa wa illam tagh wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Iya, tinggal meratakan aja. Ini ya. Ini bagi dua aja.
Nah, itu Wa Ustaz. illam taghfir lana wa tarhamna. Coba sampai situ dulu ya. Wa illam taghfir lana wa Taghfir tarhamna. taghfir lana. Coba lagi. Wa illam Wa taghfir illam lana wa tarhamna. Agak disentak ya. Wa illam wa illam taghfir lana wa tarhamna tarnya lana tarnya wa jangan tar jangan diseret. wa Watar tar hamna. Jangan sampai sana dulu. wa Berhenti dulu. tarhamna gitu. Watar hamna. Gitu coba. Nanti biar enakan latihannya. Heeh. Wa Ilam taghfir lana watar hamna. Segitu dulu. Ayo. wa illam taghfir lana Bukan. wa Bukan. heeh. Taghfir lana. Jangan. Taghfir lana. Oh, Lana. Lanya pendek ya. pendek. Hmm. Wa illam taghfir lana wa tarhamna gitu. Watar, R-nya kayak ditahan. Wa W ah, tarhamna. Oh, gitu ya, watarhamna. Nah, sekarang nggak apa-apa. Terus, watarhamna lanakunanna minal khosirin. Coba, wa watarhamna, tar wa tarhamna nanya, lanakunanna lanaku, lanaku, nanya pendek. oh, lanakunanna. Watarhamna lanakunanna minal khosirin. Ayo. Wa tarhamna lanakunanna minal Nanya pendek. khasirin. Watarhamna. Lanaku, lanaku, Oh, lanaku. Nanya pendek, bukan oh, lanaku. Lanaku, tekan diku. pendek. Wa wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, gitu ya. Tinggal dinanya aja. Watarhamna lanakunanna minal. Lanakunanna minal. Lanakunanna minal khosirin. Nanti dilatih ya. Iya, Baik. Wa illam taghfir lana wa tarhamna wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yang bawah coba sekarang. lagi lah, Boleh mau coba. nyoba lagi? Boleh, boleh. Wa illam taghfir lana Iya, wa bagus. tarhamna lana Jangan watarnya kayak ditahan. Watar jangan diseret ya. Watar hamna, jangan. Watar kayak ditahan ya. wa tarhamna Tanya panjang. lanakunan Watar hamna, wa tarhamna lanakunanna lanaku, kunya panjang. Lanakunan, lanaku lanakunanna kunya panjang. minal khasirin. Lanakunan minal. Lana wa tarhamna lanakun Nanya panjang. Watar hamna, matobi'i. Watar hamna, lanakunan, kunya juga panjang. watar watarhamna lanakunanna minal khosirin. Bagus. Ini kan doa Nabi Adam ya. Pas diusir keluar dari surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi kalau baca Quran dan baca doa lain. Kalau baca Quran tidak boleh putus-putus. Tapi kalau baca doa boleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin gitu ya. Yang bawah sekarang. Panjang apa pendek Pak Ustadz nih? Taunya Fatofa gitu. fatofa alai, fa-nya pendek. Fatofa alaiha
Fatofa 'alaiha Iya. ta'ifum Ta'ifum. Ta'ifum. ta'ifum mir rabbika Mir wa huwa rabbika. Mir rabbika. Iya. mir rabbika wa hum na'imun. Ulang balik ya Pak Ustaz. Boleh, ayo. Saya dulu ya, nanti Nah Kakak Pak ini. Ustaz, ya, iya iya. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbik. Bagi dua, berhenti di situ. Oh, Nanti ulang lagi. Mir rabbika wahum naimun. Coba ya oh. Kak. Fatofa 'alaiha ta'ifum mir rabbika Ah, wa ah. Mau diterusin boleh kalau kuat mah. Ini banyak oh panjang, gitu. mannya ada dua nih, ada alis-alis nih. Ini Oh harus panjang, sempurna mau ucapan panjangnya. Kalau saya heeh. sarankan mending berhenti aja. Mir rabbik. Ganti rabbika, Ah, mir ah. rabbika. Oh. Fatofa 'alaiha ta'ifum mir rabbik Bagus. Mir rabbik. Ada hamas ya. Mir heeh. rabbik. Nah, sekarang mir rabbika. Mir rabbika wa hum Kurang. na Mir rabbika. Mir rabbika. Kurang nyamber dua-duanya. Mir rabbika. mir rabbika wa Pendek hum tapi. Mir rabbika wahum. Mir rabbika wahum. mir rabbika wa hum Kurangnya kurang. na'imun. Mir rabbika wahum. Mir Mir rabbika wahum. mir rabbika wa hum na Wahumnya idhar. Jangan ditahan. Wahum. Nah. Wahum. Nah. Ah, mir rabbika wa hum mir rabbika wa hum na'imun. bagus. Mir rabbika wahum naimun. Iya. Yang bawah. Waidah. Wa wa idza ra'awhum qalu inna haula'i dha ila i I-nya addo pendek. eh, Mhm. i itu Ah, ada ini ada pun sama, addo. ini pun kalau bagus dibagi 2 karena ini ada mad-madnya banyak tuh. Gini ya, Mhm. Pak wa Ustaz dulu. idza wa idza ra'auhum qalu boleh di situ, boleh juga wa idza ra'auhum qalu inna haula boleh. Nanti inna haula ya, boleh boleh di mana berhentinya boleh. Wa i wa idza ra'awhum qalu inna Bukan, haula'i bukan. Innanya lapar. itu lain. Innaha gitu. Mhm. Oh, sampai ke inna dulu kah ya Pak Ustaz? Ke innaha Eee, boleh, sampai inna haula. Kalau oh, kalau inna nggak heeh. boleh. Oh Wa masih idza boleh. ra'ahum qalu inna haula gitu. Oke. Atau kalau nggak kuat wa idza ra'ahum qalu boleh gitu ya. Oh, inna haula sampai Mhm, ya ini ya, inna sedikit haula nih boleh. sampai situ aja walaupun sedikit Mhm. lagi nggak Heeh, apa-apa coba. karena kan nyuri napas haram ya, gitu ya. Wa i wa idza ra'awhum qalu inna haula Bukan, inna oh haula, heeh. inna haula wa idza ra'awhum qalu inna haula Gitu. Sekarang dari qalu, qalu inna haula illa ya Pak Ustaz ya? iya, ila dhallun, Illa dhalun. iya. Balik dari Wa mana Pak Ustaz? dari qalu inna haula ila dhallun, itu ya boleh.
qalu inna haula'il ul aduh ya Nah, Allah, ilado, malas nih. ilado, agak kagok ya. Inna Illadzo haula iladallun gitu ya. Mhm. oh, illa dhallun. Coba lagi. Mhm. Qalu Qalu inna haula'il illa i-nya pendek. dhallun. Ilado, Illa ilado, illa dho inna illa dho haula iladallun gitu. qalu inna haula'i ladallun. Bagus. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ladall ladallun. Iya, terus wala nukadzib. Wala nukad wala Gitu. Wala nukadzibu nukad biayati. wala nukadzibu Pendek. biaya Wala nukadzibu nukadzibu wala bu nukadzibu aya wala wala nukadzibu biayati rabbina wa nakuna wanaku wa wanakuna minal nakuna minal mu'minin. oh bagus. Nah, ini ya. Entar diulang lagi. Ya. Wala wala nukadzibu biayati rabbina biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Coba bagi dua. Berhentinya kapan Pak Ustaz? Robina nih. Rabbina, boleh Rabbina. Wala 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 nukad, kuna wala nukad, wala wala nukad, nukadzibu wala nukad. wala nukadzibu bi Pendek. ayati Wala nukadzibu nukadzibu wala nukadzibu Rabbikum wala nukadzibu bi ayati Rabbina wa na udah salah ada lagi Pak Ustaz. Kan saya suruh berhenti di Wala Rabbina ya. itulah Pak Toknya. Lupa. Wala Lupa. nukadzibu ayati rabbina. Coba lagi. Wala 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 nuk wala nukadzibu bi ayati Rabbina Biayati rabbina bi ayati Rabbina wala kut wala wala nuk nukad wala nukadzibu bi jangan ay wala nukad wala nukadzibu bi ayati Rabbina bagus rabbina Rabbina wa naku wanaku rabbina wanakuna minal Rob Robbina wa nakuna minal mu'minin. bagus wala nukadzibu ayati rabbina biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kemudian falamma. Walamma Ini juga walamma bagi ja dua ya. mhm, Biayatina boleh di situ. Boleh di boleh. biayatina, boleh di minha. Nah, Boleh. falamma ja'ahum biayatina gitu. Nanti ulang dari biayatina ya. Walamma ja'ahum Falamma 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 ja'ahum gitu. walamma ja'ahum bi ayatina Nah, bagus. Biayatina
biayatina Idza idza bi idza ayatina idahum biayatina idza hum minha hakun. yadhakun. Yadhakun. Ya Heeh. Allah. Lagi. Bi Eee, ayatina biayat bi biaya ayatina bi biaya ayatina biayatina idza hum min hum min eh, minha. minha yazhakun. Bagus. Falamma ja'ahum bi ayatina idza hum minha yadhakun. Kemudian waro'aitan. Waro'aitan eh, Betul, ya Ustaz, waro'aitan nas sayadkhulun. Sampai situ juga nggak apa-apa kalau nggak kuat ya. waro Waro'aitan nas sayadkhulun. waro'aitan nas Jangan waro'aitan buru-buru. Waro'aitan nas sayadkhulun. waro'aitan nas Nanya panjang. Waro'aitan nas sayadkhulun. Nanya dipanjangin. waro'aitan nas sayakulun. Gitu. Yadkhulun. Ya, Orang Malaysia kok kayak orang wah, Jawa, yadkhulun. Karena keturunan orang Jawa. Jawa. Yadkhulun Gimana jangan Ustaz? yadkhulun ya. Yadkhulun. Heeh. Kalau waro'aitan Jangan ditekan. Waro jalan ngalir. ngalir. Waro'aitan, waro'aitan. Ayo. Waro'aitan gitu. Iya, betul. Waro'aitan nas. Nanya Nas itu panjang. kan nanya gimana? Waro'aitan nunnya gunnah ditahan. Waro'aitan nasa yadkhulun. Waro'aitan waro'aitan nas nas Betul? Nas saya dihulun. wa Waro'aitan nas saya dihulun. Waro'aitan wa nas saya dihulun. Betul? waro'aitan nas sayadkulun. Yadkhulun. Jawabnya mbak. Saya khu saya Yadkhulun. khulu, oh saya Yadkhulun. khulun. Jangan saya Khulun ya? dikulun ya. Jawabnya mbak Syad de. syayad Yadkhulun. khulun. Khulun. Mm-mm. Ayo lagi. Syayad khulun. Waro'aitan nas Tanya panjang. sayadkhulun. Naam. Waraitan nasa yadkhulun. Ya. Yo. Waro'aitan nas sayadkhulun. Nah, bagus. Sekarang dari yadkhulun. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhulu yadkhuluna fi dinillahi Nillah. in Yadkhuluna fi dinillahi afwaja lagi. yadkhuluna fi Dinya dinil panjang. Fi fi panjang di situ. Yadkhuluna fi yad dinillahi. Panjang. yadkhuluna fi dinillahi Lanya panjang juga. Yadkhuluna fi ya Allah. dinillahi afwaja. Panjang. Banyak yang panjang di situ. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Waja. Iya. Afwaja. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba lagi. Yadkhuluna Yadkhulu fi. yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Alhamdulillah gitu ya. Eh,
Wa Hmm. ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang bawah fasabbih. Wasah wasah wasahbih Jangan biham ada haknya. Itu kayak Ibu Ida wasah itu mah fasahbih. Fasabbih. wasah oh iya, Mhm. wasab Fa, was fa Fanta, Fanta. Fa, wasaf fasabbih, wasab fasabbih, wasabih wasabih bihamdi rabbika wastaghfirhu. wastaghfirhu wasabih Fa, fa, bihamdi fa, bukan wa. Fa, fastav fasabbih, was fasabbih, fasabbih. wasahbih Eh, bihamdi jangan pasahbih. Fasabbih. Kayak Bu oh, ya Ida Allah itu pasahbih, pasahbih. Fasabbih. wasabih gitu. Ah, betul. Wasahbih Pak bihamdi Sahbi, Pak Sahbi, Pak Sabih, was Fasabih, was Fasabih, 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 jangan Pasabih. Gak ada haknya. Fasabih. Ayo. wasah wasab itu Ah, ah, wasab Pak. Ya. wasab bihamdi rabbika Ah, boleh. was Bihamdi Rabbik. Nah, sekarang dari Bihamdika. Bihamdi Rabbika. bihamdi rabbika wa Wastagfirhu. wastaghfirhu Wastagfirhu. innahu kana tawwaba. Bukan. Wes. Innahu. Innahu. Innahu Kana tawwaba. Coba innahu. innahu kana taw Betul. innahu kana tawwaba. Wanya panjang. Innahu kana tawwaba. Panjang. Innahu kana tawwaba. Bagus. Gitu ya. Iya, Masya Fasabbih Allah. bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tinggal Kakak ngulang-ngulang insyaallah ya. Entar Masya lancar Allah. ya. Namanya juga kita baru belajar, alhamdulillah banyak kemajuan. Ustaz, dari pojok satu udah sampai ke udah capek dah ke Iqra 6. Alhamdulillah. Ah, Mhm. Nanti pokoknya insya masuk Allah ke dari Iqra 6 ya. tahun Latihan heeh, dulu sama Ridwan ya. heeh, heeh. Baik, Ini terima kasih. jadwal saya beda lagi. Oh gitu. Minggu depan sih minta hari apa, kalau tapi Oh, belum gaji, tak kisahlah kalau kata awal sikit boleh, lambat dia boleh. tak apa. Tak apa Kalau sama gajinya Kak kan nanti sama Tante Eke ya nanti mintalah ya. heeh, tapi kadang-kadang kadang-kadang Mbak Eka tuh dia dah disediakan sebab saya dulu pernah minta hari apa Ah, pun tak masalah lah kalau saya minta betul, Ustaz. betul. Mhm. Kan Alhamdulillah. iya, Terima nanti kasih. itu Billahi minggu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.